Spoštovane in spoštovane, preden se prične današnja tekma, pa na igrišču koridorju vabimo prvake U15 druge slovenske nogometne lige za hod spoštovane spoštovani. Timo Rudić, Niko Nelja, Matija Pegor, Luka Pozdor, Nenad Zuzanović, Pavel Kurnak, Nova Zvezda, Luka Jurove, Vesika Baki, Elen Tacek, Daniel Petković, Marko Savčić, Armija Savci, Daniel Stalić, Jaka Žajar, Emre Pljaška, Nika Parakovski, Luka Madašević, Emir Maklić, Matija Švab, Nazarica Maneje! Zoran Nović i njegov pomoćnik Marko Pljaška! Hrvati, druge slovenske nogometne lige za Hrvatska! Bravo, Franke, sreće stike!
Prvi rumen na srečanju podobne dečkoj do 10 Čeh Magna. Keep it!
smo pred pričetkom drugega polčasa po prvih 45 minutah. Vodstvo domačih Depotinič po drobnogledu smo videli, da je bil prvi zadetek avtogol v 43 minuti, v 45 pa je Dominguez Šagredos povišal na Depotinič. Pri gostih prva menjava, v igri je igralec 11 Dragič Kristjan.
in to je tudi posledično rdeči karton. številka 7 Čadež Jan.
I še treći izigrao tvoja kapetan Haris Dedić. Ima predao kratki na tiku za uliku, najviše pa je gore številka 6 Zukić Damir. Jedna pauza kapetana Haris Dedića.
Še zadnja menjava pri Primorju. Iz igre odhaja branilec, igračka 13, Gašper Petek. V igro, prvega rečnika 2, Minusi Manuel. Rumeni karton pri Triglavu igralec številka 24, Kokoloko Joshua.
Proizvode za asfaltom. Bravo, Primorje! Bravo, navijači
del quale vengo. Comune Bazoccan, bravo. Never, risultati non va. Tutto lo possibile, tutti.